Atongeria Kathumba ni bachumirite kirimambura ja kunogokia ithe wa munini wa ngavana kaunti-ini ya Tharaka Nithi niwe Bishop Jerebia Lagu. Kirimathiko jaja ni kuonekete siasa cia rwaria rwa one man one vote one shilling. Atongeria bakioneka kuregana na rwaria ruru bakiuga rukeja gukurukwa kaunti ya Tharaka Nithi igata bilioni 1 o mwaka. Nawe County Commissioner David Gitonga ni arombete arimi bakawa kuchwa ukaria bwaborithi kiri factory ciao ndiria bari na kawa nchukune kenda kwebana na wamba taburia burakujirirwe ntere cia egoji ntukuyegoro. Martin Mugambi ni agutwambiriria nteto iji. Atongoria mwanya bare ogo bakithirikari haringi ciacha kari na nkinya atongoria batunicha muthenya we munthe baratinda mbari cia iriga kumagarukia mukuru Bishop Jerebia Lagu ithe wa Nyagamu Israeli uraimoni nwa gavana ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi. Kwa hivyo tuweke imani kwa Mungu, tunavumilia kwa sababu kifo si kizuri, lakini tulikaa na baba mzuri. Na baba nakumbuka alituambia vile umesikia slogan yake sirudi, tukaeni na amani na upendo, na mimi binafsi ndani ya moyo wangu niseme asante kwa upendo ambao umetuonyesha kama jamii. Mukuru Jerebia kathitwo na atongoria baba na nkinya karita mukuru mwendithiri na nkinya ngwataniro atutigite no kurwa miaka 94. Family ya Jerebia ndikwira atiri kiugo yu ithatu muthe augaga upendo, umoja na amani gutikaigeni kiugo yundi. Ona wa deputy governor agafuata in those footsteps endele gutwika mutongoria guko gwetu Mara otogwe endele gutwika mutongoria the county level. Gikaro nigiki atongoria baba bagwikinyetie barauga rwaria rura ruthiite na mbere rwaria rwegie kure mwe ciringi mwe wa muntu barauga batiko rwenda ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi nontu gutire kyo rukubaretera okatorambiririo kwiro one man one shilling. Liu antu bage kuno ntu nibo bainge barenda gutwairia kaire to baringata na Tharaka Nithi tuте bainge twagana mbeca ugo kwenda ni tukaumia ni bugwata ntu betu butegete teknolojia one man one shilling. Tiume atuvungira ni ndwani tutaiji tugwatia ntu tutakomena abo umenete na ndo aciao tigo kagita karakangi twagwisire 5 years Tharaka Nithi tukiragwa thirikari yetu niyite, lakini those 5 years antu aberumanire na president wetu Mheshimiwa Uhuru Kenyatta batharire ito bakira kwao baugite rwaria ruruka rukathi na mbere kwinyeria kaunti ya Tharaka Nithi na nkujanio ciagicia ire ithiete na mbere na gwegurwo bati kwenda ithungirwa na atongoria ba kaunti ino. Tharaka Nithi twe antu 300,000 Kiambu ni antu milioni 2 na gintu tebu bari twa area to ba support kaire mbeca jo ndeikina dinao tukena tigwa tutege tutema tukayewe kene tuka Tharaka Nithi tugetunya kwa bilioni 1 mwaka bilioni 1 mwaka nonto tutena wingo anto nepoko kwata na ino kuromba na heshima viongozi wenzangu tutureaga thirikari ino ya UDA ya Kenya Kwanza twamicho ile na ururu na uchungu mwingi sana na antu wakiwataga bakaingirwa na Tharaka Nithi yari mwera yari number 2 Kenya kuringira thirikari ino ya UDA kura in terms of percentage. Bakiongera baugite muchwanda wa kimbecha kana finance bill urothiete na mbere kugwata mwanki iyo kainyeria mukenya wa wonthe na kwoguo tire muntu bateri kwebathura akiugaga ruti muringithia finance bill no tioya thaino thiete gwekirwa gutikaugote na ngari ate mama na ngari makafeki hanto mabarabara magetithia bei mana mange magetithia bei no ankinya tworiani barabara ngari no cieto cia taxwa na ndigo taxwa magutani no gotaxwa kegora ne indo gatuma tutaxwa. Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi.